On the 16th of July 2024, 7 members of the Khasi Students Union KSU East Shillong Circle were summoned to the Sardar Police Station regarding the inspection of migrant labourers' work permits on the 9th of July 2024. Those summoned included Finance Secretary Khrawbor Kharkongor, Vice President Alkwis Kharbani, Organising Secretary Banjoplang Dkhar, and members that included Colford Khyriem, Teiral Khyriem, Vicky Thabah, and Kynpham Marbaniang. In a statement to reporters today, Colford Khyriem expressed that the police should also summon contractors who employ labourers without proper licenses or work permits. He noted that the KSU members were accustomed to being summoned by the police frequently, even for minor issues. Awak ini dilawan belum siap kami awan Pak. Dia penuan nandum ne. Hei. Kami siap begini bapun laap nandum ne. Mana? Ah. Ya, ya. KSU, KSU, mati perang keluar dari, mati perang keluar dari, KSU. Ini sakot nyongut paling tinggi di tempat penomsong unit de nyemtip ke gaji temu jengki bingkot dari wala katar nyem soper ke gaji khot ke jengki namar ba nakapor skapor long begune hi ya khot bi da don nu isu berit baria kini tairu bagi khot bi saman bi khot masai bat ini si balik tu nilai i ba bun hi no yalam jungir di plaza khot tengin don soper su dari isu penrambak ya ka polis department kalong kumba ka haras ini na kadau jangi isu ibarat kan khot na kapor di isu penrap ru agne bolong ba hagaji sisa kadeban khot semen lang ya kita kontraktor ki bapun khani kendon jagaan haba ka yuan yalam ni kita ginong bela napo bar jela klem ki kot selagi babet ki babyang kumaki khot ini bisa kita khot ikiru Di jatip pelan jatip syai pa kadang disebutkan ya kata interstate migrant movement act nak liang kontraktor dari hadu mentah par nipat i yo weiru kontraktor ba uman syakot mau bon sya saman habeli ba disebutkan ke jongki ya kendonan susuru nipat i ba ke ba kana liang government kalale banda long ban pen seja ne ban won kita ki nongtrei jong ke sarkar kum badan apo anti infiltration namar ba abang ii kat jing kendra nakaliang kalibo department ni ka semua kalong ba li kendra ke hadu mentang nimla bansudu namar ba endangi keren sepang ka work permit ka government ko ang kamdon ng tagajaan ladakam don ng tagajaan long pati nagbasay ka kamdon ken bakal tum gajing tip ka jongi de kadon ka an ka paladon nadu arja kan riu plat amen nadu arja buoi Tukumno ka so tumula kalong bakumno ka government pa long kanang nuot patong bakamdan ng tagajaan sementara ni kacing khot kapor ngim soper wong bidum nang ngim soper su andre agi mat khot agi mat tep kies po at hotli kam soper ni ra andre kum gi khot masir ham hi jong kaseng bat spai ba masir ham hi jong kajat beriu nginang e pendap e kam nginang tristom bat nginang yai long duki hagi kam ban petikena ba kajat beriu kan long pasingan patang manuan